A mi se nalazimo ispred prostorija Crvenog križa grada Tuzla i to jednim lijepim povodom. Došli smo u goste zapravo povodom 3 mlada volontera koja su osvojila značajna priznanja. Ja ću podsjetiti da je Crveni križ Tuzlanskog kantona nedavno uručio 19 priznanja volonter godine za volontere iz strukture Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Priznanja su dodijeljena u 6 različitih kategorija. Dobitnici priznanja su volonteri iz organizacija Crvenog križa Tuzla, Banovići, Gradačac, Kalesija, Lukavac i Živinice. A među 19 volontera godine nalaze se i 3 volontera Crvenog križa grada Tuzla. To su Filip Lakić, Ajla Smajić i Adna Kišić, koji su moji sagovornici u nastavku. Prvo ću poželjeti dobro jutro našem Filipu Lakiću. Prije svega, čestitke za ovo značajno priznanje. Hvala vam. Moram da pitam, evo, zapravo koliko je truda, rada i zalaganja zapravo doprinijelo do toga da vi, evo, budete volonter godine? Pa, mnogo truda i rada. Ja sam volonter u Crvenom križu već neke 2 do 3 godine, tako da dugo je trebalo. Zašto ste, evo, postali prije svega volonter i o čemu se ogleda taj volonterski rad, konkretno evo kada ste vi u pitanju? Pa, kao mali vidio sam brata koji često ide u Crveni križ i druži se, vidio sam kako mu je lijepo bilo, tako da sam se odlučio i ja, kako bi poznao nove ljude, stekao nova iskustva, a onda sam i zavolio taj volonterski rad i pomaganje ljudima. Koliko zapravo ovo priznanje znači, koliko je ono vjetar u leđa za budući vaš rad i angažman? Pa znači mnogo jer imao sam priliku da dokažem da u stvari nešto radim i dalje ću svoje kolege volontere da još jače gurati, da i oni dođu do ovog. A u čemu se ogleda ljepota toga da budete dio zapravo Crvenog križa i da budete volonter? Pa kad vi izađete na cestu i vidite i kad vidite da pomognete nekom, tu je u stvari ljepota kad vidite koliko ljudi hoće da pomognu, koliko kad vide, prepoznaju vašu organizaciju, u stvari i oni žele podijeli svoja iskustva. Dakle, najvažnije je zapravo da ste tu na raspolaganju kome treba pomoći, je li tako? Tako je. Imate li neke, evo, planove, želje i ambicije za naredni period kada je u pitanju vaš volonterski angažman? Pa da nastavim što više da radim i da dalje motivišem mlađe kolege da dođu do ovoga i još više. Hvala puno, još jednom čestitke i sretno. Ja ću evo sada zamoliti kolegice da se priključe. Tu je naša Ajla Smajić. Hvala, ostavit ću vas za vaše dalje aktivnosti. Ajla, dobro jutro, dobrodošla u program Radio Televizije 7 tu. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Iskrene čestitke i povodom vašeg priznanja volonter godine. Koji su to zapravo, evo, da kažemo, vaši zadaci, koliko je bilo puno trebalo truda i rada da postanete volonter godine? To je zaista važno priznanje. Pa evo, nekako volonter sam u Crvenom križu, pa eto nekih 5 godina. To je bila prva organizacija zapravo na koju sam pokušala navrati da volontiram i moje volontiranje nekako od početka srednje škole. Tako da evo, trebalo mi je nekih 5 godina da se ja dokažem kao volonter godine. Trenutno sam na funkciji predsjedništva Crvenog križa, odnosno mladih Crvenog križa grada Tuzli. Tako da evo, moje priznanje u oblasti širenja znanja o Crvenom križu i diseminacije. Zapravo, ja sam taj neki stariji volonter, sve su to mlađi volonteri, mlađeg uzrasta, tako da sam ja ta koja im širim znanje o Crvenom križu, zapravo kroz sve naše principe Crvenog križa, o humanosti, nepristrasnosti, i tako da zajedno gradimo bolju zajednicu. Evo, koliko nas neko gleda, želio bi da bude dio Crvenog križa, upravo da bude volonter, šta biste poručili? Pa da naši sastanci su jako redovni svake druge sedmice, tako da ako žele da se okušaju u volontiranju, ne moraju striktno krenuti volontirati, ali da se pokažu, da dođu na prvi sastanak, da se upoznaju sa našim dragim volonterima, mogu to uraditi. Imaju Instagram stranicu Crvenog križa grada Tuzle, na Instagramu imamo Facebook stranicu, tako da nam se uvijek mogu javiti, a evo mogu se javiti i privatno na našim društvenim mrežama, radi smo da ih primimo. I evo, kakvi su vaši planovi kada je u pitanju budući vaš rad i angažman u Crvenom križu? Pa nekako moji planovi su uvijek to usavršavanje, s obzirom da sam studentica medicine na odsjeku zdravstvenih studija na našem univerzitetu, nekako uvijek neko usavršavanje u oblasti javnog zdravstva, prve pomoći.
Hvala puno na ovom razgovoru, sretno i dalje iskrene čestitke još jednom. Sada ću ovo zamoliti i da se priključi naša treća dobitnica ovog vrijednog priznanja, to je Adna Kišić, je li tako? Dobro jutro, Adna, čestitke od srca i vama za vaš uspjeh. Hvala vam puno. Koliko evo vama lično znači ovo priznanje i koliko ste vi dugo zapravo volonter u Crvenom križu? Ja sam volonter u Crvenom križu otprilike godinu dana, godinu i par mjeseci i zaista mi znači ova diploma jer sam za vrlo kratak period uspjela da dokažem da se mogu postignuti veliki rezultati. Za jednu tako malu osobu koja je samo došla u Crveni križ sa željom da nauči prvu pomoć i da pokaže ljudima zapravo koliko je moje znanje iz prve pomoći i da to znanje prenese na druge ljude. Šta vas je to evo održalo ovu godinu tu i koliko je to zaista evo truda i rada potrebno da bi dobili na kraju jedno ovako priznanje? Truda i rada je zaista potrebno puno. Ono što je mene održavalo cijelo vrijeme ovdje, pored dobre atmosfere i pozitivnih, lijepih ljudi, je moja ogromna ljubav prema prvoj pomoći, što me i na početku dovelo ovdje. Jer od 6. razreda osnovne škole ja učim prvu pomoć, idem na takmičenja i zaista svake godine do ove sam usavršavala to znanje iz prve pomoći i ove godine i ovom diplomom i Orahovačkom diplomom sa kampa sam definitivno usavršila to znanje. Moram da pitam, je li bila već neka prilika kada ste mogli zaista nekome pomoći da je trebalo da upotrijebite svo svoje znanje koje se iskoristili? Jeste, bilo je potrebno i to su stvarno takve sekunde da uopšte ne razmišljaš, nego radiš refleksno i zapravo posle kad sam sjela i zapravo shvatila šta sam uradila, bila sam jako ponosna na sebe kako sam u momentu uspjela da spasim život jednoj osobi. Šta se desilo zapravo kad je tvoja pomoć bila neophodna? Pa desilo je se više stvari, ali jedna koja mi je onako ostavila baš trag bio je moždani udar. Tu kad sam vidjela zapravo da sam uspjela pomoći osobi i spasiti mu život, tad sam osjećala jednu veliku čast. To je evo najbolji primjer da kažemo iz prakse koliko je zapravo Crveni križ važan, a pogotovo evo vi mladi volonteri. Jeste. Koliko imaš godina? 16. 16 godina. Kakve su ti želje i zapravo ambicije kada u pitanju evo i Crveni križ, evo generalno upravo da kažemo ovaj neki humanitarni rad? Pa prvo osvijestiti ljude koliko je zapravo značajno znanje iz prve pomoći. To prvenstveno i općenito o značaju humanosti, oformiti ekipu koja će učiti druge ljude, drugu djecu da znaju prvu pomoć i sve iz oblasti prve pomoći, te naučiti ljude da sutra kad ih život dovede u tu situaciju da trebaju pružiti prvu pomoć, da ne paniče, nego da zapravo ljudima spase život. To je zaista jedna lijepa poruka, evo s njom ćemo i završiti ovo uključenje. Samo ću te još zamoliti da pozoveš sve mlade ljude koji evo imaju ambicije i želje da postanu dio vašeg tima. Ovim putem zaista pozivam sve koji su ikad i barem jednom pomislili na to da postanu dio naše jedne preljepe crvene porodice, zaista po svim oblastima i svim principima ovo je zaista jedno preljepo mjesto. Hvala puno i sretno dalje. Hvala vam. Molim. Poštovani gledalci i slušalci, čuli ste sve detalje kada su u pitanju ovi mladi ljudi iz Crvenog križa grada Tuzle. To su dakle Filip Lakić, Ajla Smajć i Adna Kišić. Oni su volonteri godine Crvenog križa grada Tuzla. Čuli ste zašto je važno biti prije svega volonter, čuli ste zašto je važno biti dio Crvenog križa generalno, pa evo, kada je u pitanju Tuzla, to je Crveni križ grada Tuzla, dakle, zaista sve ovdje što naučite može pomoći svima nama i evo, možete spasiti nekome život kao što je to upravo učinila i moja sagovornica koja ima samo 16 godina.